Vatican yamaze gutangaza ko umuhango wo gushyingura wari umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis uzaba kuwa 26 Mata umwaka wa 2025 saa 4 z'amanywa. Urupfu rwa Papa Francis wari umaze imyaka 12 ayobora Kiliziya Gatolika ku isi rwamenyekanye kuwa 21 Mata umwaka wa 2025. Yazize indwara yo guturika kw'imitsi y'ubwonko no guhagarara k'umutima. Ibyo nibirimo biratangazwa kugeza ubu. Kuri ubu abakaridinali bose bamaze kugera i Vatican, aho biteganyijwe ko kuri uyu munsi kwa 22 Mata bagomba guhura kugira ngo bategure umuhango wo gushyingura Papa Francis. Vatican kandi yagaragaje amafoto y'umurambo wa Papa Francis mu isanduku ifunguye. Yagaragaye yambaye ikanzu y'iroza, ingofero ndetse n'ishapure mu kiganza. Kugeza ubu umurambo wa Papa Francis uri muri chapelle ya Santa Marta, aho yari yiyemeje kuba mu myaka 12 amaze ku bushumba bukuru bwa Kiliziya. Biteganyijwe ko arajyanwa muri Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero kuwa 24 Mata umwaka wa 2025, aho umurambo uzaguma kugeza ku munsi wo gushyingurwa. Abayobozi batandukanye ku isi bamaze kwemeza ko bazitabira igikorwa cyo gushyingura Papa Francis. Abo bayobozi barimo nka Perezida wa Argentine Javier Milei, Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yatangaje ko azerekeza i Vatican ari kumwe n'umugore we Melania Trump. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Volodymyr Zelensky wa Ukraine n'abandi bamaze kwemeza ko bazitabira umuhango wo gushyingura Papa Francis. Ubu tuvugana Kiliziya Gatolika yasobanuye ko Papa Francis wari ufite imyaka 48 y'amavuko yazize indwara y'ubuhumekero ndetse n'iy'umutima n'uburwayi yaramaranye igihe kinini. Papa Francis yatangiye kuyobora Kiliziya Gatolika ku itariki ya 13 Werurwe umwaka wa 2013 asimbuye Benedict wa 16 weguye kubera intege nke z'umubiri n'imitekerereze. Nyuma y'urupfu rwa Papa Francis hatangiye urugendo rwo gushakisha uzamusimbura. Ruzamara iminsi iri hagati ya 15 n'iminsi 20. N'igikorwa kizanzurwa n'itora rizakorwa n'inteko y'abakardinali. Ubu tuvugana bari Vatican havugwa urutonde rurerure rw'abashobora kuvamo umusimbura. Muri urwo rutonde tugiye kubareberamo abahabwa amahirwe kurusha abandi. Abo nibo tugiye kurebera hamwe. Abo bahabwa amahirwe harimo n'umwirabura. Ese uwo mwirabura ninde? Uwo mwirabura akomoka he? Uwo mwirabura ni muntu ki mu buzima busanzwe bwa Kiliziya Gatolika? Ese uyu mwirabura azahabwa amahirwe nk'uko benshi babitekereza? Mbere yuko turebera hamwe urwo rutonde, mbere yuko turebera hamwe muri abo bahabwa amahirwe yo kuzasimbura Papa Francis, tugiye kubanza turebere hamwe imigenzi ikorwa kugira ngo hashyirweho umupapa. Mu matora ya Papa abakaridinali bari munsi y'imyaka 80 kuva igihe Papa igihe yeguriye cyangwa se yapfiriye barahura bagatora ugomba kuba Papa, ariko bakabanza kurahirira kutazamena ibanga nk'uko bikubiye mu nyandiko ya Universi Dominici Gregis yanditswe na Papa Yohani Paulo wa kabiri mu mwaka wa 1996, ndetse n'andi mategeko ya Kiliziya Gatolika. Hari ibikorwa bigomba kubaho mu gihe cyo gutora umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi. Iyo Papa yitabye Imana cyangwa yeguye, Kiliziya Gatolika ijya mu gihe cyitwa sede vacante. Muri icyo gihe ubuyobozi bwa Kiliziya buyoborwa n'inama y'abakardinali, College of Cardinals, ariko ntibemerewe gufata ibyemezo bikomeye cyane kugeza hato undi mupapa. Igihe cyo gutora kigeze hagati y'iminsi 15 na 20 kuva Papa waruri havuye mu nshingano. Abemerewe gutora n'abakardinali bose bafite imyaka itarenga 80 ku munsi Papa yapfiriyeho bemerewe gutora. Bateranira muri Chapelle Sistine mu ngoro ya Vatican. Nyuma yo guterana habaho icyitwa conclave, bagafungiranwa ahantu hatabahuza n'ibintu byose byo kwisi muri rusange, bagasenga, bagakora indahiro zitandukanye mbere yuko binjira mu bikorwa by'amatora. Iyo igihe cy'amatora kigeze batangirana n'ijambo extraordinaire risobanura ko abandi bose bagomba gusohoka, hagasigara batora gusa, kandi nabo batemerewe gusohoka kuko ibintu nkenerwa byose biba biri muri icyo cyumba bafungiwemo. Batora ukoresheje impapuro zanditseho Erigo in Summum Pontificem. Hanyuma buri karidinali wese
akandika izina ry'uwo yifuza ko yaba umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Kugira ngo umuntu atorwe agomba kubona 2/3 by'amajwi yose mu gihe iyo nta wabonye ayo majwi amatora yongera gukorwa inshuro 2 ku munsi kandi bakaguma muri icyo cyumba nta gusohoka. Iyo basoje gutora za mpapuro batoreyeho barazicana umwotsi usohoka. Iyo ubaye umukara biba bivuze ko nta papa wabonetse. Iyo ubaye umweru ari byo bita fumata bianca bivuze ko habonetse papa mushya. Iyo hamaze kuboneka uwujuje amajwi baramubaza bati acceptance sélectionnée cyangwa se ni nko kumubaza niba yemera kuba papa. Yabyemera bagahita bamubaza izina azitirira ubwami bwe. Nyuma yo kwemeranya no kwemera kuba umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi bamwambika imyambaro ya papa, nuko ku rubuga rwa Saint Peter hakandikwaho amagambo azwi cyane ngo Habemus Papam, dufite papa. Papa mushya ahita agaragara ku idirishya rya basilika ya Saint Peter akavuga ijambo rye rya mbere ku mugaragaro, agatanga umugisha uzwi nka Uribi et Orbi ku mujyi wa Roma no ku isi hose. Iyo niyo mihango ikorwa, niyo migenzo ikorwa iyo papa amaze kuboneka. Mu bahabwa rero amahirwe yo kuba baba papa harimo Kardinali Pietro Parolin, ni umutaliyani w'imyaka 70 y'amavuko, ni umunyamabanga mukuru wa Kiliziya Gatolika kuva muri Werurwe 2013. Niwe muntu wa kabiri wari ufite ijambo rikomeye cyane muri Kiliziya inyuma ya Papa Francis. Inshingano za Parolin zibanda ku bikorwa bya diplomasi hagati ya Kiliziya n'ibihugu bitandukanye ku isi. Nafatwa nk'umuntu wa Kiliziya gusa, ahubwo n'indorerwamo y'imirimo yagutse igera mu buzima busanzwe. Nk'uko ikinyamakuru The Guardian cyabitangaje, Parolin yagize uruhare rukomeye cyane mu mishyikirano yahuje Kiliziya na leta y'Ubushinwa mu mwaka wa 2018. Yatumye hashyirwaho abashumba b'Abashinwa. Mbere yo kuba umunyamabanga mukuru wa Kiliziya Gatolika, Kardinali Parolin yarashinzwe gukurikirana imibereho y'abakristo bo mu gace ka Aquapendente muri Lazio. Abintumwa ya Papa Benedicto wa 16 muri Venezuela. Mu bandi ukurikirana Kardinali Robert Sala. Robert w'imyaka 79 y'amavuko akomoka muri Guinea, yabaye archiepiscopi wa Conakry kuva mu mwaka wa 1979 kugeza mu mwaka wa 2001. Abaperezida w'inama y'abepiskopi muri iki gihugu n'umunyamabanga mukuru w'ishami rya Kiliziya Gatolika rishinzwe iyogezabutumwa. Uyu mushumba yavuze cyane ku ngingo ikomeye cyane ku mibereho y'isi. Rimwe na rimwe ibitekerezo bye ntibyakirwa neza na bagenzi be cyangwa se abo hanze ya Kiliziya Gatolika. Nk'umushumba wakoreye igihe kirekire imirimo mu gihugu kiganjemo abayoboke b'idini ya Islam, Kardinali Robert yavuze ko iri dini ari iry'amahoro n'ubuvandimwe. Ashima umubano rifitanye n'abakirisitu. Kardinali Robert yatangaje ko adashyigikiye ko abimukira bajya mu bihugu by'i Burayi, agaragaza ko ahubwo bakabaye bafashwa gutera imbere mu gihe bari mu gihugu, mu gihe bari mu bihugu byabo, kuko aho bajya nta gaciro bahabwa. Muri Mutarama 2012, Ban Ki-moon wahoze ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yasabye ibihugu bya Afurika gukuraho amategeko ahana abaryamana bahuje igitsina. Kardinali Robert yatangaje ko iki cyifuzo kidafite ishingiro. Kardinali Robert yagaragaje ko adashyigikira abaryamana bahuje igitsina. Undi uhabwa amahirwe ni Kardinali Luis Antonio Tigo. Mu gihe abakristo Gatolika bari kwiyongera cyane ku mugabane wa Aziya, Kardinali Tigo ukomoka muri Philippines nawe abonwa nk'uwabo umusimbura mwiza wa Papa Francis. Kardinali Tigo w'imyaka 67 y'amavuko yabaye archiepiscopi wa Manila muri Philippines kugeza ubwo yahawe imirimo yo kuyobora ishami rya Kiliziya Gatolika rishinzwe iyogezabutumwa n'ibifitanye isano naryo. Papa Francis yagaragaje ko abaryamana bahuje igitsina ndetse n'abashakanye batandukanye nyuma bakongera gushaka badakwiye guhezwa ku mugisha w'Imana. Ibyo Tigo yabishyigikiye kuva mu mwaka wa 2015. Kardinali Tigo numwe mu bashumba bamaganiye kure ibyo kwemerera abagore n'abakobwa gukuramo inda ku bushake. Muri Kanama 2012
yayoboye misa yari igenewe kunenga iki gikorwa, ashimangira ko abantu badakwiye kwihunza inshingano yo kubyara. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 Tigo n'umwe muri ba kardinali bahabwaga amahirwe yo gutorerwa kuyobora Kiliziya Gatolika, ariko ntibyakunze. Kardinali Tigo ntashyigikiye ko abakobwa n'abagore bakuramo inda ku bushake. Undi uhabwa amahirwe ni Kardinali Peter Kodwo Apia Turkson. Umugabane wa Afurika rero nturagira umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika, ariko Kardinali Turkson ukomoka muri Ghana ahanzwe amaso kugira ngo yandike amateka. Turkson w'imyaka 76 y'amavuko yabaye Archiepiscopi wa Cape Coast muri Ghana, ahabwa inshingano yo gukurikirana imibereho y'abakristu bo mu gace ka Saliborio muri Napoli. Uyu mushumba wari mu nteko y'abatoye Papa Francis na Benedict wa 16 asanzwe ayobora ishami rishinzwe guteza imbere siyansi kuva muri Mata 2022. Kardinali Turkson yakanguriye isi guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, ubukene ndetse n'akarengane mu rwego rw'ubukungu, agaragaza ko ashyigikiye urushako rw'umugore n'umugabo gusa aho kuba urw'abahuje igitsina. Icyakoze Kardinali Turkson yageze ahavuga ko ibihugu byo muri Afurika byashyiriyeho abaryamana bahuje igitsina amategeko akakaye, asaba ko habamo koroshya. Nubwo Kardinali Turkson adashyigikiye abaryamana bahuje igitsina, yavuze ko muri Afurika bashyiriweho amategeko akakaye. Undi uhabwa amahirwe ni Kardinali Peter Eldo. Kardinali Eldo w'imyaka 72 y'amavuko akomoka muri Hongrie, akaba umwe mu basabaga ko inyigisho n'amahame bya mbere bya Kiliziya Gatolika bikomeza kubahirizwa mu mwimerere wabyo. Uyu mushumba yigeze kugaragaza ko ashyigikiye ko abakristo batandukanye nabo bashakanye badakwiye gusezeranwa imbere y'Imana mu gihe bongeye gushaka. Mu gihe amatorero yahamagariraga Minisitiri w'Intebe wa Hongrie Viktor Orban guhikaze abimukira bashaka kwinjira muri iki gihugu, Kardinali Eldo we yagaragaje ko ibyo bidakwiye kuko byahurwaho icuruzwa ry'abantu. Kardinali Eldo yabaye Archiepiscopi udasanzwe, abo umuyobozi w'inama y'abepiskopi ku mugabane w'Uburayi. Uyu nawe ari mu bahabwa amahirwe kandi yagaragaje ko guhikaza bimukira byahurwaye icuruzwa ry'abantu. Kardinali Matteo Zuppi, uyu mutaliyani w'imyaka 69 y'amavuko, ni perezida w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Butaliyani kuva muri Gicurasi 2022. Yagizwe kardinali mu mwaka wa 2019. Kardinali Zuppi yahuzaga imyumvire myinshi na Papa Francis, cyane cyane kuguharanira amahoro. Yagizwe intumwa y'amahoro ya Papa muri Ukraine, asura iki gihugu n'Uburusiya abisaba kugirira impuhwe ikiremwa muntu. Uyu mushumba avugwaho kureba ku ruhande iyo bigeze kuguha umugisha abaryamana bahuje igitsina, kuko muri Kamena 2022 yashinjwe kumenya ko hari abahawe umugisha n'abapadiri ashinzwe ntiyagira icyo abikoraho. Kardinali Zuppi yasabye Ukraine n'Uburusiya kugirira impuhwe ikiremwa muntu. Undi uhabwa amahirwe ni Kardinali José Tolentino, n'umunyaportugal w'imyaka 59 y'amavuko, uyobora ishami rya Kiliziya Gatolika rishinzwe guteza imbere umuco n'uburezi n'ikigo cya Kiliziya gishinzwe uburezi ushingiye ku mateka y'ibisigaratongo by'abakristo. Yigeze kugaragara ko adashyigikiye ko abaryamana bahuje ibitsina bahutazwa, ndetse abona ko n'abagore bakwiye guhabwa inshingano y'ubushumba muri Kiliziya Gatolika. Kardinali de Mendoza yagaragaje ko adashyigikiye impinduka Papa Francis yazanaga muri Kiliziya Gatolika zirimo kudaheza abaryamana bahuje igitsina ku mugisha w'Imana. Ashimangira ko Kiliziya ikwiye kugendana n'ibihe bigezweho. Undi uhabwa amahirwe ni Kardinali Mario Grech. Kardinali Grech w'imyaka 58 y'amavuko, ukomoka muri Malta, ubusanzwe yashyigikiraga ko Kiliziya Gatolika yagendera ku mahame yayo ya kera gusa, ariko yatangiye guhindura imyumvire kuva Papa Francis yatorwa mu mwaka wa 2013 kimwe na de Mendoza. Kardinali Grech yagaragaje ko ashyigikiye ko abagore nabo bajya bahabwa inshingano y'ubushumba muri Kiliziya Gatolika isanzwe ihabwa abagabo gusa. Abamuzi bagaragaza ko ubushobozi afite bwo kumva ibintu mu mfuruka ebyiri bwamugira umushumba mwiza wa Kiliziya usimbura Papa Francis nawe
wari ufite imyumvire itagira uruhande heza. Cardinal Greg yabaye umwepiskopi